we mutaikagwe no wetie kana vasianiwa na undu nthi imwe tandi ya India inethiwe na mathina Mauvoo wa corona itina wa kutwaisia usakwani mutai nwethi wa aimaka undu nthi ya Kenya ikethiwa vasiwa kana nthi taisu ni inethiwe na ivinda yumu kukitana na Mauvoo wa corona ni wathuthia ala makonetwe na maundu ma uteti methiwe maisisia muno undu mawalanyo ma campaign mekwithiwa maitwaiwa ni kana kwisiania na Mauvoo wa corona. No mwaka umwe utialite no kana nyuvani munene otwaewe indi wala nyuvani uwe kumbiletwa ni mathina kauta TV ndambe koke wako kwezi matuku mo nyuvani ukutande wa wanda kitani na maukulyo methito yoniki vena maendekethyo kwanana na chama cha United Green Movement azukumisia makukuiwe kwa nyuvani menda kumanthe uteti wako la katiba gwesila BBI ivinda thiani ya kutunga iko mutilatala na kuotwa ingi kula kwi enende gukunwa kula mawoni no kana kulikilila withianu wa nyuvani na utongoi wa serikali ukite that the election should be postponed to help them carry out other activities, sometimes even saying the president is too young to retire. Their stale and unfortunate joke has found its way to the African Court on Human and People's Rights, which through an advisory wants to give the African despots a carte blanche to postpone elections in their countries because of COVID-19 related issues. And so in their scheme of things, they have an arrangement they are working on under their BBI that they would wish to see through before an election is done. And so if their BBI goes through, then they will be ready for an election. So in a sense, we are talking about elite pacts, you know, people having a pact. So any communication or any sort of pushing by the political class on the postponement of the elections that ought to be done next year is total impunity. There are much bigger things or much prioritized objectives that this nation should be focusing on. Ingi alamendo nyuvani kuiwe meweta kana vena wea munene wa kuthuima mvaka ile mbunge ula kufikia uyu utemweke uteti kukonya kusewe kwa ile mbunge ime miongo monza we ovonthino alivoti ya BBI na ila yetelo twe wa muthia kotini wa appeal mwayukite. The constitution also states that you cannot do boundary delimitation 1 year to the election. So that means the boundaries as they are will be used for the next election. So let us not cheat Kenyans. You know, let us not fearmonger. Let us not scare Kenyans. There's nothing that is going to happen between now and 2022 elections with regard to boundaries. They will be as they are because that is what the constitution anticipates. Indi kinene kwa na Minister Muviano wa Witi Mutai Kagwe ni kana vena ukulyo wa kanoni vaniu ukite ukatwaiwa ona ivyo vidhivyo kwa corona na vila yithite vikine muno na kwambata ila kwa twaiwa mbombano siaki uteti kampeni si kwatu kwambia mwaini wa keli mwaka ukite Kagwe weta kuisiani wena nthia India Helena twaise kampeni si uteti na unyuvani wake mwambiono wa mwaka huu na itina hie kumbiloni kitai kinene cha sieko sia wau na ikumbi inge sia corona vena wia munene unyuvani wa mwaka ukite ukata ambai cha uiti na kuweta muisio munene kwa madhayo maingi ma enenthi. We are going to go through a very difficult period. We know what happened in India. We saw what happened in India. Straight after the elections in India is when they had a severe epidemic that completely overran their health facilities. And each time, there has been huge political gatherings. You have seen for yourselves what it has resorted to. So mine is just to appeal to each and every one of you out there as Kenyans to please be aware that we have seen it happen in other countries. We have seen it overrun the health sectors in other countries. It can happen here as well. In fact, unless we observe the measures, unless we are ultra careful, it is almost a given that if we go that direction, we know what is going to follow. Inge Kagwe weta kufikia oyu Kenya no thiende na kukutana na kiutani cha katatu cha corona kwanana na undu maundu mailie ene nthina ikali mamusiu wa ilovi ni mailete kwithwa mengu no muno. Currently, Nairobi is the one that is actually concerning us because of the increase in positivity
rates here in Nairobi. And I think it is important for the Nairobi people to know that they stand at most danger as far as the current spread of the virus is concerned. Ondo muthenya wa kutwaiwa kwa nyumbani munene wa mwaka ukite wende na kuthengea. Muvea uwa witi withuo siaiwe ni ene nthi onthe na serikali kunengana mwoloto na mitilateleleka hati wa nyumbanini usu ethiwa ivyuvi ya wa corona thiende ya kwikinia kuvikia matukuni asu. Ndilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma va musini wa Ilovi yanita Benjamin Mwaka. Mumbunge wa kiliombunge cha Mavoko novuthiisye athukumi ma serikali cia kaunti na lama mbiye ulika siasa ni siatene vandu va kuthukumia mwene nthi meivilani ila makwatiye enene ya kavindani kala evikite skulu ni wa Chumbi Secondary. Mwandiki witu wa Mauvoo ni Daniel Mwongela. Muyumbe wa kiliombunge cha Mavoko Patrick Makaoni wavuthiisya athukumi ma serikali cia kaunti alama ende na ulika siasa ni siatene vandu va uthukuma mwene nthi meivilani ila makwatiye ndaelesya kana yindi vinda ya uthukuma mwene nthi initi vinda ya kuitetea na kuitia kula. Hii maneno ya kukimbia kimbia unasema unataka kiti ya governor, shut up na ufanye kazi. And I'm warning those people ambao wamechaguliwa na kazi yao ni kusema patieni huyu aiwane waka trip kama zile anawe kibela. We want to tell them hata sisi tunataka hiyo kiti na bado tunafanya kazi. Mawama utina muganga ndenge baana mwenda yu mwanze kwa sehemu enda ibela ambaye muthukumena kila mwena cho keza wina mbaki munuka matuma wenda maki ambao meliembake no yotia matuma. Ingine wavuthiisya itambio ya atumia mathome alama na wetie kana gavana wa Makueni Kivutha Kibwana ni wailite ukilia kivendela cha kwetia usumbe ilembetani ya ukamba nelezekana ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ni wailite unewa mwanya wa kukitia kivila chu na ingine we mutongoi mwailu wa kusumbe kanthino ya Kenya. Lakini andu ameivida makaima kazi ya aikivutha for president. Yoke Kivutha abikie batu ke president. Makueni leo ambio doa na nayo. Niendo muyo tumwendete muno asumwejeta kamba elders. Lakini sisi ya hiyo saa ingi alezi mtu wetima hata munatuila nile makoo. Asuma Kivutha Kibwana ne makoo. Nundu ni mwatuilile Kalonzo mata atuike nwogo kuandata ya okamba niwo kanativo. Hapa hii mundu kulea. Kwani kalembe Kalonzo koivia. Choko biko bandu na kiasi yu oselela. Please tunenga ninda ya. Wengi Patrick ni wavuthiisya siasa sia munini wa musumbi ila wawetakana ni siasa sia uvuthiisya mwene nthi wa ukwati munini. We have to start now evaluating every lie. And I think someone is cheating Kenyans. And I want to tell Kenyans, when a deal is too good, think twice. Kalai mwene mwikake ngwemo na tuina yuka mwanya kasiuka Kalonzo kutuka president. Ndi ulea Kivutha onga meundu ukwasi. Mutua no one nazi manene, but I want to invite Kivutha and Mutua Mangilo, please let us unite as a community and we back Kalonzo Musyoka for 2022. We have a chance. We have a chance, I tell you. Lakini tukikaa tumegawanika hivyo. Daniel Mwongela, Mutongoi TV, kuma Chumbi, kauntini ya Masaku. Amanyiwa thandatu kuma misila mevinyie kiukwati na alama nekienesa mutiani wa kilasi cha nyanya kana KCP kuma zoni itatu sia wadi ya Mutitu Andei kauntini ya Makueni yumena wikwatio wa kuendea na kisomo na kulika skulu chumwani chubikite vala makwatia utethio kuma kwa MCA wa ward Isu Francis Mulwa misimingi kisione kiu ni kuetwa tayina ukwati wandhi na vala amanyiwa aingi matonyeka kwithwa matelika maskulu ni. Kennedy Mulinge ni mwandiki witu wa Mauvoo.
vena wia kana ve kilungu cha mathiwa va kauntini ya Makueni na Kenya yonthe na alama nekie kilasi cha nyanya mwaka huu kwe makwiyeunga na skulu cia sekondari kwambisha chuma chuto ukwata nundu wa kwati wa siimo kwitha winthe na ingi nundu wa uchaulo kusia isio ni bingi cia va Kenya. MCA wa wadi ya Mtito Wandei Francis Mulono kule serikali na andu angi mango cia ulau kutambo cha kukona kutetheza nguthu ya mathiwa alama tona kungamia masomo nundu wa kiisio ni cia ndwani ainena na ndikima Mauvoo wenda serikali na andu makwati wa yuluku kwatana na kutetheza mathiwa alama ya musio ni wa kungamia masomo nundu wa kukosa ndivisi ya maskulu aiweta kisomo no chonzi ya kukilia ndwa na mesiela mbinye. We know the level of the poverty siolo tukenda no tukwatane otakwa wingi tukenda no tusomethio cia no mbingi na alange mendo na momeo hebu no moso twano tunge makasomethia uya katwazi wange pakendo meo wange mendo meo already no moge makatutethezia tukanela na usomethio cia na sito ciana ka soma kisioni gende wakeka the dire public tika muzie weka na tiko ke benefit ke koka kumathuthia mathiwa kwisilanziani ya kumanenga mithinzi etino ukikanesa mutiani wa KCPE na ula wa KCSE na ingi kumonga miangalama cia masomo ni waweta tanzia imwe ya kukila kisomo isioni cia ndwani. Mwakoni twinthiwe na improved performance mwako cia nesikangie neza nundu twina kele 2K na 406 na kangi 391 nundu no, all through the motivation is to make the schools and the head teachers my school men they to maitapio ciana kana kakwata maximasio kakawodiwa ano twikite OPT tukendwa ni consistently kavindani kauni wenda mathiwa kunenga wathuthio na kulongwa ivinda kuthiyela ingi maskuluni aiweta ene nzia mwe kwambata kisomo isio ni kivathokonya na kusikia mathiwa kulita mituoni mithuku tayo utumi wanda wasia kumila na mathiwa maetu kukua Mauvoo kisomo kio yulu atio skulu cia public bengi kwe konai lakini twiki OPT o through kuneno na alimu na ciai masubia ciana undu mwithi kwiona muizi wa ciana ingi ukolo skulu ingi okwendwa cio mila ingi no cio nyotu lubo gundwani kano kulatu bongolo tutwe kuo na ingi si drop twile twiki wa Mauvoo kuna cia alimu alama kisio ni gikito meke OPT kusubia ciana sito nikana isome nikana in future twendwa na atongoi atwendwa na andu angi otona ikwache kisio ni kito mulwa anena kika vinane kala watu wa ICS soko makotamba wa mathiwa thanthatu ala manekienesa mutiani wa KCPE mayeyonga na skulu cia sekondari na alama umete misime vithi ya wadini ya Mtito Wandei vala amwe masiela cia nacio cia tethe kama wetakite kio matethecia nzikayone cia kumbanya amathiwa a nitungianga imubea nundu no bingwa nzia kula kutenzia tuyina mbe kanetina lakini ngai ni watutethia nitwakwata mbesa tutonothi kwiyumbania kana kanetiwe mboni girls nisela soko nini we sindu ibalwani nukie nayo sindu ila ciandikirwe bu na niambia nesa nduku na sindu ingi mbingi ila twetetwe ngwatanio ya somi wodini ya Mtito Wandei kavinani kauni awetakini kiukwatamba una kutethecia mathiwa ingi alame na vata wa kisomo indi maama kumaithia ndithi cia maskulu aka KCPE yekwa ni tosa katika nzoni ya ngwata kamwana na keli tukala keka nesa tiosa kambuka mwana kala keka nesa na keli tu na tiosa Mtito Wandei ward kamwana kala keka nesa na keli tu kwa upata witu ni kuona kisio kitu kiende na kuyana ndilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma Mtito Wandei kibwezi melonosi wa kauntini ya Makueni ninye Kennedy Mulinge. Ukanio muvyo ni umiwe kwa thosia mavangi na ndawa ile ingi mbatane kisioni cha Matungulu ni kuhanana na muyumbe wa Matungulu Stephen Mule ovala wa kulia athukumi mausesei kwa ilia miao ila ivo na kuisuviana na wau waikua ya corona valani itina wandu 11 kutiwa nithayu chumwa kilelu kumana na wau wa corona Mule ainene chathini cha kunenga amaniwa ala mena mathina memwanya ovamwe na ndiwa ilovia cia kulika skuluni chathi kila kivikitwe ni OCPD wa Matungulu Monica Kimani kati wa atongoi angi aingi isomo nundu mwe kati wa maundu ala makuwa vinda ya sakulika munduni na mwasomi ni makomana na maundu maingi amwe mathuku takulika itindo ni nthuku na utumi wa ndawa cia kumila kuyo munthe muimbe wa Matungulu Stephen Mutinda Muleni wa makuli ya sei ovamwe na makivu na maofisa mausesei makwatane na kukuna mungu uthose na utandithia wa ndawa cia kumila ovamwe na ila ingi siende na uthoewa amanyiwa va Matungulu. Iko ukatili ambao sitakubali imeanza hapa Matungulu. Ya watu wanauzia watoto kama hawa bangi, wanauzia miandarati na wanauzia maneno yote ambayo haiwezi kueleweka kwa shule. Bwana Madam OCPD, sitaki kusikia bangi, sitaki kusikia heroin, sitaki kusikia brown sugar katika
shati ya matungulu. Lazima hawa watu tukamate, tuweke ndani. Na koti ikiachilia, urudi ukamate the following day, turudishe ndani. Hatuwezi alibiwa watoto na wakora. Kwa hivyo nikipeana basari ya watoto waende mashule, I want to put all drug peddlers in Matungulu on notice. We are not going to allow and entertain your business. Pack and go. Na wewe lesi adhoiwa amanyiwa kana mwikala maende na kuyana nevalikanga la manene na waso munene kuyasaina muno ilama ivya ilovya sukulu na kuleo kwata matunda maseo na yuve vata watongo yo pamwe na serikali kulikila na kutethesya asiku kuna Mungu ndawai. We must protect the society we need in this country for the future. And there is no option. And I want to tell all Kenyans, the next government we are going to form, priority number 1 is to safeguard the kids we are taking to school. We will have no option to drug peddlers in school. Inaenda wapi? Sikia wengine wanasema bottom up, bottom up. This is a bottom up. Wewe unatuambia bottom up kwa jukwaa. Hiyo kitu haitwa bottom up. Hiyo ni ujinga. Sababu tunapigia watu ndepe. Hata Biblia inatuambia ukitani maskini umetania Mungu. Kumuna naongele kuwa namba nene ya enendela makwati tueni kuwa mwiso ya corona yuve vata wa serikali na yokulikila na kuikithekana miya ila yala nitwe ya kwisuvina na kuwa ni yatewa na enendela mekuthi uvadhukanu na miya na mama yose wa matambia maki miya okenda kuisuvianga na ujikinge wewe mwenyewe. Kwa hivyo we are telling the people of Matungulu, we are not going to wait for presidential announcement anymore. As the team of security and the team supposed to take responsibility in Matungulu, we are taking responsibility as from today. Siwezi kaa kwa community, watu wanakufa, watu wamepatikana na COVID, na tunaendelea tu kukaa hivi. Haiwezekani. Senior chief, tell your chiefs all over Matungulu, we need to have discipline and the rules must be followed completely in totality. Mpaka tupambane na hii ugonjwa ituondokee. Kwa sababu hii ugonjwa ikianza kuingia kwa community, itaingia kwa mashule, hii watoto wanaenda. Itakuwa shida. So we have to be very firm to fight COVID here in Matungulu. Na kio sipindi wa Matungulu Monica Kimanini wa makule ya singu ikithekana sena sioni mbiani kavindani kala sio kama skulu na kumafitana na sio konduku ila itonya umaviki ya kavindani kala manyivi wani sindu imo ila medhi wa maenda ila maendete maskulu. Shopping inafanya mtoto apate magonjwa ambayo ataishi nayo maishani mwake. Shopping inafanya mtoto apate ujauzito ambao inakuwa ni mzigo tena. Inakuwa sasa isa circus. Umaskini na umaskini. Hivi mko hapa, nyinyi ndio mtawakomboa wazazi wenu, familia zenu kutoka kwa umaskini. Ndiripotia Vilingi wa Mauvoo kuma Matungulu, kaundini ya Masaku, nitawa Boni Mutesia. Na trisisya maundu mawima wa mwenikana siana ila isiawa sina kilomo chatuku na hivikia kukwatwa ni thina wa kunena ni kutuma siana mbingi sio ikunika muno na kutuma ona itaenda maskulu. Uwombulwa ni mutaalamu wa maundu meukonia udhinzi wa ilomo sivitalini wa Jordan Musini wa Kitui Joshua Mato ula ukwatanite na ikundi imwe iteya kisilikali ya Smile Train kuthinikia andu mamuthemba tau vatena ndivi. Onesmus Chalo na mauvombe yange. Isesele atu hospitalini wa Jordan Musini wa Kitui ainena na andiki Mauvoo mutaalamu wa udhinzi wa kilomo ndakitali matunu wa wetakana kuseo kwa kana kena thina u kumana na inya wako kukosa vinya mwini ila wi muito uogola wa wetata mathini kia kuambia kana kena ukumunini walaka itawa na kaivoa. Ni mutaalamu wa kutema siana ila sina thina wa cleft lip kana palate na mwangi mami. Siana inaambie kuita mbewa miaka 10 mithelu. Na tuita siana sio ndila siasiwe siumbetwa naye uthio wasio kinyuka cho kilomo kikitemuku kana pundi nwa kanywa pena zima tino ukanundu akwitha ila inya wakana winebu emaliu ka okethe ande ukwata na ande kuyanesa
undo kwa sa vitamins kana maliuma muthemba muna asia akano kethia munyuka wako uyaile kumbika undu no waile kuthombikie withia be bandu wilta mutembuku ngalianza na ngali anthini thia pena thima thino sukanda kasia wana uo kaile ne kuitwa ndi munyuka kana kilomo the lip thele kusobwe mi itatu ite mithelu nikana withia kana kethia kombikite nesa na inyande ukavitha matono wawetambikia wo muntheni witite ciana mbewa 5 cina watu kuwa kilomo aiweta une wo wita wana mundu ena miaka mbewa 7 na aivoa aimenda si kumila ciana cio mateukia nundu iseso yi ithwe yende hospitali ni u patende vim ciana isi ni si operate ya mana pa ikindu sindeva ona kimwe ona ka kuma operate ni ma operate ya na ni manenga tikiti na lewa kuthi kwea beza isi da asumete ba beza ida asumete hospitali usuwa Jordan Hospital mena ngwatanio na smart train ala ni association ya American government matete ya ciana cia muthembo kwikundu kwingi ciana cia muthembo si itewa Eastern region paipandu bangi ciana cia muthembo si kwata uhit ekaba akitwi na nonye surgeon incorporated kwa program yene weka na ninye ngona Yesu kuma nambia kuita ciana hii ni ite ciana 550 na sio ndeba ikamwe kaida na thina na tuende ndwaendie kusoma na tuende nesa. My name is Joseph Kariuki. I am the program manager for East Africa at Smile Train. We are here today at Jordan Hospital to launch a pediatric ward that we have helped to fund. So the budget for the ward was 2.3 million, and as you can see, it has been well used. Things have turned really well, and we are proud for this partnership with Jordan, because through this refurbishment, a lot of more patients will come here, and we wanted to provide a conducive, child-friendly environment for them to heal in, and that's why we are here today. Mwaitu mwana ola weatethekie na mwana mwakani wa 2018 na kana kake kena watu kuwa kilomo na ethitwe mwana wake aikwata witi hospitalini uwa Jordan ni wawetata we undu uito kwake kwitikila kana mwana wake asia wa ena thina uu aimatungia muvia matakitali ma hospitali ukwa kunenge mwana wake uiti fatendi vim. Okiena mei 3 twatagwa mwana thina no atonyo utumwa amina mwakomwe toka amina mwakomwe toka na atumwa twathi tuyona nuboete twaendea yu after 6 months ya thela niyo twaendie twasioka ingi check up okaewa twasisya twethia be space ya atiali space isi ya atiala twandikiwa ingi kuka ingi twakati yo watumiwe hatuma bathi space isi ya atiali ya atuma twekala ivinda ila twanengetwe twachoka check up ingi twethia nini bea kwata ningi twandikiwa ingi kusioka ningi twoka twethia nini twingi no ambia kumina mithanza twingi kenda sioke dieta mithanza twa thela tunasioka ingi twasioka oka atuma banoka bakwata infection isu yako sindi isu siume withie bekwatana yuto nasioka ingi eto siokie atuma ingi na iya makulia mwito lange mena ciana cia muthemba ukusumilia matana buya no kana kukwata uiti kila ndonyo matapia ni musinda asia kana kena thina ene thina yoyote na ndi sibitali ya kozoti ndakitali ne thina usu no atethwe bandu ba kubitha kana. Ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Atandithia sokoni wa chumbi nimendie serikali ya kaunti ya Masaku kuminukilia milatila yende na ila itwaitwe kwambola oingi nimendie serikali isauwe mata ma kwisiania ukwatuka alameta wa mulika mwizi sokoni usu nikana kwa ilia Mauvoo. Daniel Mongela na Mauvoo Mbeange. Tanithia alama thukumea sokoni munene wa chumbi ni makulia serikali ya kaunti ya Masaku kusila kwa muvea wa kuthinikia masoko nikana kwa ilia soko maiweta kana mirati ila yambililwe yende na kwa nambola na vena wia kana ivinda ya siasa ya vika mirati isu no yeme uthela na twithingilila ondu tunanenie yikiwe ila bams nikana with speed tondu nila iendete katika chumbi market na polisi nandu maketha abume aingi mesilite na ethwa ngali ikaenda speed ikatonya kwika
mbanga bau na tiuseo twikuria na ni akasana ikanethele na tuimanthi wa murandi ungi ni kana ithi twigwe twi katika ka chumbi twigwe twi katika serikali ila siekuo wengi atandithia matongo iwe niwe mwene kivila wa soko ni makulia serikali no ikavikie kwa ilia mawithiluko vamwe na kwikia mata mamulika mwizi alama elesekana ni manangikie na vena mwisio munene wa kwasia miyoyo mavindani mautuku nundu vena uvungulu wa mugo na nina mona nyoyu na nikulia withie tuivi kama saange moni makana ni kana withie mebaya stage na ni wisiku tukwandu metele ngale bau andu nikukwatiwa ni mbanga bau nundu andu amwe no mekala okethia maino seo bayenda ikanesa abena mata ala chamani wetha weta oyu meba stage ala methitwe mema bukwe vinda atondo mwisi nini aiwe na aiwe yetha ina insecurities mbingi especially kundu kula kwina kibindu anaidi ukulia unaweza batoneka tikongele lwangi wanakundi ni sokoni ila wewe wailu ukethea una biashara ndio thukuma enela Mwongela Mutongo TV kuma sokoni wa Chumbi. Musiaisi ava univota vika mwiso wa Vilingi wa Mauvoo saa umwe kioko di kutungia muvea nundu wa kutambanya na kwa na kusakwa kusiaisi ya Mauvoo ma Mutongo TV ngwatania mukamba itina natika mbuthu nitukithati kunikila malangoni maitu ni chao kiandikitwe na itina wa kunikila mathangu saa ili siavika tukitha na unenya witu nthini wa kilungu cha amuka wala tukithati kulia we mundume ni waile ukuna kiveti chake mundume ni waile ukuna kiveti chake na indi mautumani maku no tumendini wa namba itu ya studio lani ili 3 kenda 1 5 masito makwa nita Veronica Siombua kwa uyu tiwinesa. Inu ni Mutongo TV. Mukamba aisie ngundi yambe niyo kau indi ni sia wetina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisi sia kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni twafika Mauvoo mawo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo betha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzini mwika make uno mama sako mamoka nenyo mama sako mwika nyamae uno mama kuene matinda Anaitu maisio sia kisuani nginya musini munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata ikilalawa nundu woni wenyu wa Mauvoo wa thela itina wa Vilingi kuvuvwa yu we makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio ivina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika watindata museisia mwenda wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ni kwate muthenya wa kuwa kwaila na wa kuendesa nyi muthenya wa kwa wi musiovyu na yu ni na ukethiana na uthoche kilungu ni kicha wia ni wia pala tusiasema wia meki wathukani toka mandaka na mawiani matona kututethia na indi kutotea kakima yulwa mesa muthenya wa mina kuthela nundu ndethesio nundu nengete aume education nundu ni wivo na ni ukoka na lazima wakwata mbesa tumana tuitumia neza mundu ithi ayanda kwambisya uyo no kwenda kumama mbe undu afikalanye nandu pe soso wako ithaya musi ute wewe aloni ake wewe mwana akene wosie loni na kwesa kwepwana yundese loni na andu yikalanye na monesa magakusuisya nduka Mimi tawa Steven Mwamanena ukethia na no thoche kilunguni kicha wia ni wia wina kwa Steven Mwamava Mutongo TV ngwatanio ya mukamba.
wene wisingunga cia kisula ila siesi imani cia chulu. Ngunga isia seuvikie itina wa kulivuka kwa sima isu kana kila tuita volcanic eruption. Ngunga hii nitumite sima sia chulu simanyika nthi yonthe na talii aingi kutembea vo. Kulika ngunga ni isu kuikumila muthia kwa ile kukua masaa 3 kana 4. Nundu ngunga hii si nyamu cia kithekani ni wailu kulika vowi na mundu kuma muviani wa silikali ula usuvia nyamu isu. Lakini andu ameivida makaima kazia aikibudha for president. Yoke budha abigie batu ke president. Makuweni no ambio to nalayo. Niendo muyo. Tumwendete muno asumweje kamba elders. Lakini sisi hiyo saa ingi. Unless mtu wetima hata mnatuila nile makoo. Asuma kibudha kibwana ne makoo. Nundu ni mwatuelile Kalonzo mata atwike ngogo kuandata yo kamba nibo kanativo. Hapa hii mundu kulea. Kwani kalembe Kalonzo koivia. Toko biko bandu nake ase yu oselela. Please tunengane indaya. Uvano utumika muno isioni cia ndwani valalelu uthekeva mituki kuonania kana nutonya kwete misio kwa tumi mawo. Dawa ya kana ka type 1 diabetes na insulin na nundu wa thina wa kwata uituzu wa diabetes. Serikali ya Kenya ikwatania na kampani nene ya usevya dawa itana vodesiski na yokie na mbango tuita CDIC Changing Diabetes Children na kwa hospitali witu munene wa Masako kilwa ungavi wakwa itwethetwe na kitwe na kliniki tu cia ciana cia sukari. Saidi na bakuyu ciana bakuyu yangiliana imwe na miongo monza twedese thini wa kliniki tu atio na inge tukwaraniana namo thini wa hospitali munene wa Kitui, hospitali munene wa Masako. Twana tuende twina uwa askari kana wewe kana uwa askari nikaele kwatiwa na thini wa kliniki pesi ndila tweka tunengaika naku ndawa ila kailite na ukabuni ciondo wa kutumia kwa nduketha na thina kana ndwina mbezi ya kwa hospitali cia kwa ndawa no ndawa cia kila muthenya wakande ni wa kliniki tu tukanenga ndawa na insulin na tuvundisie atunenge kwa ngera kana kukaila tumia kya kere ndikaila kuthima sukari wakwa ivinda yonde na vau mwani twethe twina machine cia kuthima na strips kwa huwa mina kuka onduko kaka kwa thina kaminande kabigane na kliniki ito kanenga machine ya thima sukari nondo sukari wa kana ndo ita ote odima mana we olo kada wende kana we kawaida nendo no twana kuvinduka ivinda yonde ani waile kwa twana kuita na kulungalia osukari kwana na kidimi chawo cha tatu neto vundia sana ovo wa maliwando maileko ya na itwe ana nutritionist na atalama ngima maliu ikana wethe kana kaka sukari nikanengwa liu ola wailete nikana kyane tatwana twatunge na wethe ikatwana kwetha na vina amwe edake mwako mkyane kecho twika mundu muima kecho kwana kecho twana kecho kweka musi wako na lakenge netwetha na other support services like psychologist nondo ibinda imwe kurana kwetha twana thina na makulio maingi nondo wa askari na ile kwenda mtaalamu
wa maundu ma mutwe ko twana tuande tukwana kana twena thina wa kunyakiwe kwa wingi kuma kwa wingi kumosa wethe tena thina muno no wa askari na twekulia twana tu mtu hospitali tuthimwe na twathimwa twete ndeno akilini kitu aitu twambe so yiti itu zirana tinge ko kwitu twa wa askari pe hospitali no ndu twakarema thina asu mai twenda twa hospitali muno imwe twenda kuanda wandukane na wethe atuwanda watu tese ni chao na wethe atwinge twasya kwao kana ko ndeke na dalili sitaweta kada hospitali kathimwe na kama mino thimwa ndoka tatona kwatia na kukanenga ndawa akukaita kia netakana kala kangi wethe katonya kuyana kutika mundu muima kale kithini wa karia yayo na yako kathukumendi na kathukume akethukume na aitwika mwana wa uteja. Siendi ningota simu yaku lakini ndambete osa simu yaku wene wesi tutala wanai ukwata ake kwe siana sito na ila keinya kemena keweu keima na chunobi na kana kakea na ketiu na uwe kwa iye kakea na ketiu kakoko metue kakakatwana okesi ochu tafadhali ndambete osa simu enu waku topendwe mutundo kwiseve ya kana kaito kea na kesi nesa mokamba ni museo mokamba ni mulau mokamba ni wautevya mokamba tike ngei nae bate mando siana siesu ye ukweke vya chuma na siambea mwigwa yuchume kilio kwa taskiza tuni ya tubendo endeto tuma SMS waandikete skiza na uyatise namba 533 noti ili inya imwe na uituma kwa nyanya imwe We are very, very grateful for the work you have done in our school. We are happy that our children now, they are not congested in the other toilets that we had. Sometimes people forget the toilet, and it is the most important building in an institution. So we are very thankful and very grateful for what you have done for us. Inu ni Mutongoi TV. Musaisia nina uthocha ingi tuvikie kutambania imwe ndini wa kusisia mathanguni maitu muthenani wa mundi maandikitwe chao na ndini wa moko makwa nina ithangu ya The Standard na ke munyanya wa Lena ena ithangu ya The Daily Nation. Masiro makwa nita wa Veronica Siombwe na uthocha tutambania imwe ndini wa ukunikila mathangu maitu. Na kwa nita wa Lena mwende wa mutinda ni kwa tia musaisia wa mukanisa na muthenyani wa umuthingwete ithangu ya The Daily Nation. Na udhiuni wa ithangu yi kiongo kinene chayo ni Uhuru Raila Plan Hardship Tours. Kana mundu yu musumbi wa nditu na ulawi Prime Minister nditu Raila Odinga kana nimapangite kwithwa mena anda mboka ya utembea nditu ni kana withie ni masisia milati ila yethiwe ya launchwa Jubilee ili kakibilani. Oingi udhiuni wa ithangu yetu kona movoto nenge tuema konetie mbemba wala tukiwa GMO ugali only 2 steps away for Kenyans. Kana ngima ya GMO kana mbemba sia ku import ni si kwithwa si only si matambia eli kuma balabe mwene ndi wa Kenya kuni wona ni wakana mbemba ila twithitwe tuibanda ithia kana ila twithitwe tuiproduce si thitwe si twania na ndi mavwa swingu thandio nengelelia moko uliku mithanguni ya 11 ongi udhiuni wa ithangu yitu kuona mavo makonetie ungeyula unethiwe waendewa ni kauntini ya Masaku Matu sokoni wa Matu bala banethiwe ingendile sio ya bengine wa Equity na mavo ala tunenge to ba melesia kana ula unatongwetie ingendile isu ni numwe wai
mutongoi wa kikundi cha GSU Mombasa na etho atong'oethwa enukithwa musiini kumanwa na tabia nthuku ciake na indi Mauvoo asuko likuni nguthangi unengelelia mo mithanguni ya nyanya oingi uthiuni wa ithangu yitu kuona Mauvoo mautania kwa nurses na andu ala mathukumite ubo wa uiti ula ukonania kana nimekwithwa maine wa mawia nthi ya UK pala guni tina wa wikianio kana ngwatanio ile nethiwe yekiwa sai na indi Mauvoo asuko likuni nguthangi unengelelia mo mongoni wa ithangu yi oingi tuisi cia tukona Mauvoo makonetie nyamu kana Masai Mara National Park National Reserve pala minyambo ila i preserve itwe kitengo nikikwitwa marsh ni ine binda yumu itina wa albist cia kilanilia cia thinga likwelengi pala cia kilanilia cia thinga likwelengi ya Tanzania pala sindo asikilanilia na indi itwikana kana sina ibinda yumu kukwata liwacio ula sindo asi ya kana nyama kana prey kana nyama na indi betwikana kana nisikuithwa sikwatiwa kusonganga na kulika basa na kuma bala sisikane katabosi kala na kusonganga basanga na boni kana withie ni cia kwata liu na indi Mauvoo asumethangu ni akatatu ninguthangi unengelelia moko uliku Eri musia isendi ni wa ithangu ya The Standard Mauvoo ala manengetwe wito ni Mauvoo makonetie Mount Kenya kana atongoi ma Kenya ala me Uhuru Kenyatta, William Ruto, Raila Odinga, Gideon Moi na Musalia Mudavadi valawe kutukana kana ile mbeta ya Mount Kenya ni vikiye kwithwa yitwika tayo ina andikithia aingi ala me andikithitie ta kunima kura na yundongo isu cionthe citha cikusanisia nula ukakwata kura mbingi kuma ile mbetani ya Mount Kenya na ndi Mauvoo sutima kwata nthini wa ithangu yu namba 5 vala vasoletwe chat kana wonanio wa undu county kana kula si vala coast region ina kilio cha kenda lower eastern kilio cha nyanya north eastern kilio cha 5 Mount Kenya itongweti na kilio cha miongo na ile yolua yana na ilobi ina kilio cha 11 western kilio cha 11 Nyanza kilio cha 14 na Rift Valley ya kele kwa kutongosia kilio cha miongo yolu wayana na indi ndini wa ithangu jiu ni vawetete kana ndini wa Mount Kenya region kana ile mbetani ya Mount Kenya vena andu ala meandikithitie ta kunima kura ni andu kalivu milioni 5 na indi ndongo hii ni sikite viti kila umwe abikie na ukwata kula mbingi kuma ile mbetani yiu nendi tuisisia ithangu ni ya katano ya The Daily Nation nutukwithia Mauvoo alame nengetwe uito uthiuni wa ithangu ya indi nalame kwa cia Uhuru Raila to embark on country tour kana ngwatanio kana Raila na mundui president Uhuru Kenyatta nimekwikwatania na indi kutua kana kutambuka nthio then kana withie ni masisia belati ila yithitwe yende na indi nitwisikana ni watambukie Nyanza western kisioni cha Kisuani upper eastern na indi masiaitie milati ila yethiwe ya launch wakana ila yethiwe eyi ya mbisia itina wa Jubilee kulika kibilani na indi nitukuona Raila ba aitie when I said we were working on something some people did not believe me but it's now starting from here kana ila waisie kana pekindu mathukumia ando mayamwaminia na indi yunda mbuka imekwambisia kana ime nayo manambiye niyo kindu kila waweta nicho kiuna nicho kiuyu mekwambia ni kana withie ni malika kuthima siaitie milati na muno kingi mekithwa maitembea maitabia ene nthini kana kindu nthi mwe na tukwatanitwe nundu umwe na tuungameta nthi mwe na indi tuikaanwe ni siasa kana tuikaanwe ni wendi wandu ala mongamete meothima iko na siasa na kwa siangana ile kana nganya iliona nona nundu isu niyo ikwenda ikitumi choke nene kutembea kila bandu kana nthi yonthe ni kana withie ni ma preach peace kana ni matangasa peace kwa kila mundu kana mugo kwa kila mundu ni kana withie nthi tuniendelea na usonga nambe endi Mauvoo asuko likuno media ithanguni ya katano ya The Daily Nation musesia Mauvoo angindi ni wethangu ya The Standard namba ili ni Mauvoo makonetie wosanya wa koti vala vekutuika kana wosanya wa koti ula twinaguo kanola serikali ivanie kwosanya ni muyanu kwa nthi ya Kenya kwikala tete kwosa maloni kana tete kwosa ndivi kuma tuta kwosa loni kautane wa utedio kuma nthi sianza na indi ni kumanwana ila corona yambiye mwaka wa 2020 ni kwithiwa ona koti wathe iwe kuma kilio cha 16 kubika 14 na ngalama ya mwene nthi ya kila muthenya sindu mingi serikali yavikiana kuola na indi
ndini wa ithangu yu vetuika kana ona wosanya wa koti kana muvea wosanya wa koti la ni KRA ona mwaka muthelu ni manabikie wosanya mbesa ila manenda na mavitukithia panini na indi Mauvoo asu wenda kwatia kwa uliku no vikie kwatia ithangu ya the Daily Nation ya the Standard twisisia ithangu ni ya thanthatu ya the Daily Nation tukwithia Mauvoo makonetie corona na indi muthenyani kila kiandikitwe article na bandikitwe deadly delta now the dominant variant in Kenya kana nitwisi kana kunethiwe kwina wave kana ikumbo ya katatu ya wa muinyo wa corona na indi bantu kona minister wa wit aiweta kana nikwithitwe ibindani yuti na wave kana ikumbo ya katatu nukunethiwe kuyumila muinyo ungi ukitwa delta ula wa originate ya kana wa umie ya India na indi ula ukwata witho wimutonye zanzo witho wimutonye ya mbena ya keli kana wa waite uwo wa corona nukundo yukwata uyubakwa na indi uwo wiwetekana kana we focus muno cia nani na indi nuwetwa kana uyukia na indi niwona nyoa kana tindi tunabonoka kumanwa no uwo wa covid na indi ni uthutio munene kwa kwe musiaisiani kana withie ni waendeea na kwatia mitalatala ila tunengeru ni silikali kana withie ndunethi wa wikwatwa ni Mauvoo amwe methitwe mayumila ibindani kuma mwaka ni muthelu ndi Mauvoo asu numethia ithanguni ya thanthatu ya the Daily Nation. Mauvoo makonetie muvea wa kisomo ni kana minister muvea ni wa kisomo Professor George Magoha ni waise kana itina wa skulu kuvingwa chumwane kino yu skulu sia primary na secondary nisiambie kuyumba nisia mutiani wa kumina amanyua ma class cha nyanya na class cha kana lani form 4 kumina mitiani yo vala maketha maika mwaka ni ukite mwai wa katatu ulani mwaka wa 2022 na indi Magoha ite onakutika tamu uno wendwa nthini wa siumwa 10 suni miili na siumwa ili asiana nisikwatiwa kwikanesa na tamu usuni wikwatiwa kuthi nesa utena maundu maingi ithanguni ya nyanya ya the Daily Nation tuguthia Mauvoo makonetie ula ungini na utabia unethiwe matu ni kauntini ya Masako na nibanethiwe nibo wetekana kana ula unethiwe ula utongoesi ngutu isu numwe wa mutongoi wa kikundi cha JSU Mombasa na ethwa enokithwa kana avutwa nundu wa kwika maundu ala matailite kana misconduct na indi beweta kana anethiwe suspect wa kana sililwa kwithwa nitawe nundu ni withitwe aikonanwa na ciiko mbingi cia ungendili sokoni usu wa matu na indi nibe kuonania kana nibe suspect kana sililwa manethiwe maikwatwa na kati wa sililwa ala manethiwe maikwatwa ni umwe wa boda ula unethiwe aimakua kuma sokoni kana aikua ala manethiwe moya kuma sokoni wa matu mpaka sokoni wa Kimangu ila ni kilomita nyanya kenda kuma matu na indi ungi unethiwe mati wa mpaka Kimangu na indi mkiaba uethia ni no umwe kati wa esililwa ala manethiwe maikwatwa kana manesililwa kwithwa tamama noyi umma wake ni bau Riesu ya Kimangu na indi ulongi anatiwe mpaka Kithimani na kuviwa Kithimani nipo naye na bau nibona akolela sianzi yayo itala ununa na misi na indi bau ni manethiwe mayaya na indi polisi no meka sita ni kana withi ni makwata ala manethiwe makonanwa na indi no ngeyusu ubengi nduri namba 10 ni mbeza siana kana nikimenza cha mbeza siana hata kila kinethiwe choywa lakini byo umwe kati wa alama na ibubengi withi wa weta kana nunothiwe ngilima na ile na miongo monza na indi Mauvoo asuko liku no methia ithanguni ya nyanya ya the Daily Nation. Musiaisia Mauvoo angi mthini wa ithangu ya the Standard Mauvoo makonetie kiuteti ni gavana wa kaunti ya Makueni Professor Kivutha Kibwana wala waitie itha Kalonzo ndekuona ena vata kwithiwa nthini wa Wiper na vikiye kumumia chamani uyu kaitina wangusanisio na kwitha kutekwiwa na katikati wa chama cha Wiper na gavana wa Makueni Professor Kivutha Kibwana wala waandikiwe valua mwayu wa monza matuku 23 eitwe kana ni wane wa mithenya 14 kuiva ndivisi ya chama na kuka mbe wa komiti na etha ande kwikau no kuvikia kwitha ayumwa chamani na endi valua usu waandikitwe ni chairman wo ulani Geoffrey So na endi Kivutha Kibwana aitie musioka etha
ulani Steven Kalonzo Musyoka mutongoi wa chama cha Wiper ethi wande kuona vata wake kana vata wake kwithwa chamani kiu no thelile no avikiye kumuvetanga we nde kukia kindu Mauvoo asu no makwata ndeni wa ithangu ya The Standard. Ithangu ni 14 ya The Daily Nation nitukwithia Mauvoo makonetie Caroline Kagogo ula unai musikali no la unethiwe owa umwe wa munyanya kana colleague wake ula manethe wa maithuko maimwe na mukuni wa biashara Kasarani na ndivyo wetwa kana musi wake ni withiwe wa newa mwanya wa kosa mwe wake na kuthikuthika na indi abane meweta kana polisi ndinaithwa kana polisi ndinawetie kana yo ndi kwithwa ikonanua kana ndi kutethesia una banini mathiko make kuthikwa kwake undu musikali kana musikali akwa a line of duty withwa aithikwa na indi asia make bani methetwe bani meukulite kana maineo na message kana utumani onomo kuonania undu silikali ikwithwa ikwata mwanya kana ikithwa ilikila mathikoni make na indi boni maelete makasia kana mayithwa mailikila nundu itina wake kutake undu kinethiwe ti straightforward kana ti chukikuonania nesa undu kinethiwe cha cheki kana indi Mauvoo asuko liku ni thangu ni 14 ya The Daily Nation. Usese thini wa ithangu ya The Standard yulu wa mawoni ma NND kana The Opinion ni mawoni kana vekulwa chama cha ODM ni cha ile kuolela siama ile ingi sia ngwatanio ni iacho ngwatanio ya NASA mbesa ila manengiwe na indi ve mwene ndi ukwitwa Karen Omanga sia ku chama cha ODM kwitha kitona kwa ia siama iswingi mbesa ila manengiwe kwitha maindini wa ngwatanio ya NASA no kwete uigwa no na wiki ndini wa ngwatanio yo na maundu no makasioka tatene na indi nake Charles Nyabunga sia siama ile ingi sia ile kwa iwa mbesa isu ni kwithiwa wa sia na siama mbianu sia na ateti yanu ndini wa siama sio nta MPs na atongoi alangi kwau akasia weta mwene ndi kuona vevata wa ODM kuolela siama ile ingi makwatanite ndini wa ngwatanio ya NASA mbesa ila manengetwe na indi twithi mwongoni wa ithangu yitu kuona Mauvoo alani na utabia ma Kenyan nurses Kenyan health workers to get UK jobs in new pact na indi Mauvoo ana alani ni na utabia kana nurses kana manas ma Kenya nimekwithwa maikwata mawia ndini wa ndia UK pala uni tina wa kana nitina wa sahi kuikiwa katika tu wa health secretary wa ndisu ya UK Sajid Javid na ulani secretary Simon Chelugu in presence of Uhuru Kenyatta kana mbewa Uhuru Kenyatta na indi ni manethi wa mayasia kana nimekwithwa mayosa health workers na manas alani mbewa ngili 3 alamethitwe matema wiyani ni kana withie ni mathi uthukuma ndisu ya UK na indi Mauvoo asuko likunwe kwati ya memongoni wa ithangu ya The Daily Nation. Musaisia bauni vote enda hominia okunikili witu wa mathangu muthanani wa umundi tuikuya wenda kwikwatia Mauvoo mbeangela manikitwe ndini wa ithangu ya The Standard na ithangu ya The Daily Nation uvikie kwikwatia ithangu yaku musito makwa nitawa Veronica Siombua tukamanesa ili siavika tuvikie kunena nya unene nyene witu uratukulia we mundu umeni wa ile ukuna kibeti chake kana muka wake na ende utumani waku no tumendini wa namba itu ya studio lani ili 3 na ende onoketha undu konetie musi waku no tumeovoka wiki ya kutawa ni ataimaitu muthanani wa umuthi na kwa nitawa Lena Mwende wa Mutinda kwa uyu tiwanesa inu ni Mutongoi TV. Musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tuvikia kwisila nambani ya simu noti 114 kenda ile 18 kana ututumie email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongoi TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ.
Ngilakilie. Geza ndila kwa muthonua. Na ndiko atwa ivatandika la kasumba kakwa ni nyoka. Na ndiye ka alitio wizi ni bandu utamania. No yika leo te tio accident tio bahati mbaya na ngitwale choka indote. Na ndikunekela tumelo motungi twazo twanza muno shago. Kuya makuweni kuya kitui ona vama zako. Nosikia yako kona no ene mundu okite. Adisisi ndio no ya muthonua inyamu yetu. No bongo chochu nduma. Ndumala onaka kulangata. Ndumala. Mame nimekishua kiveti yako oko mbingu ya. Ani amudoko iva. Kindu kimaile ketiba. No bongo muthonua ndo likacho eligeza. Etela. Ndai ikudhune kana muikwa tu imeni. Ndumala kiu. Ngilakilie. Niwese mwanda waiko ulawi mwingi kauntini ya Kitui. Mwanda huu ina wasa wa kilomita 200 na ulikuwa mita 300. Mwanda huu ingi wina usi waiko ula wisilite katikati wanguta ila iseovitie mwanda huu waiko. Mwanda huu ni watumia wane itasia tene kwa kuividhavo ila si kauni. Ikumbi ya siasa. Mukikosa kushikana, mutashindwa na huyu mtu. Mahasla. Na hatutaki kuingia kwa huyu bado. Kalonzo will not run alone. Tuko na huyu ndugu Raila ambaye tunajuana sana. Mimi na Kalonzo hatuwezi kukosana. Tutakubaliana tu. Tutasimama pamoja ili tuweze kutoa hawa wezi. I will be the most stupid fellow on the earth to go and support the third time. Wengine wanasema ati hawawezi kuniunga mkono. Mimi si nimeuliza wewe uniunge mkono. Naanza kubweka. Subiri bwana, mambo bado. Wewe sasa ndani kuibanga ati tibanga nikana tusindeke Ruto. Tibanga nikana tubingie Ruto. Itafanya namna gani? Tibanga tiki kindu kiukiongela Ruto nguma. There is a serious deficit of trust in the NASA arrangement. Honoring of NASA commitment has not been done. Kabla ya mimi na Raila na Musalia na Weta kusema NASA imekwisha, haijakwisha. Ngetia kibila ituke musumbi wa ndia Kenya. Inga umea amutua mheshimiwa Kivutha Kibwana, mheshimiwa Kalonzo Musyoka na langi mukwasia ni twithioka mwinyone. Kila mtu ana haki ya kwenda kibila kio president. Lakini ilo kuona kinu kia ungama uone kwekala Kenya itise. Wana mama ukamwona waitina. Mukamba nwasinde. Me have faith in the Kamba people, not to see them. Ikumbi ya siasa ni kila wachumwa kwambia saa 3:30 sio tuko va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Nditona kusia chama chawe paketi kondo mekwenda kwika nundu wetho uyola twakunie wonde na twatwethesia munene mupaka twika deputy wa Raila wetho ucio wonde ndukuonekana kwamba kuma chamani kitu tukathi kingi tukulitwe na Kamba